Gucokere nkatho cha mwanya mutegeri no tubakona kanya kugwatana bautwe kire mubango jwa ugima ni utongambirigire no ithiritwe na ntuko injegaja ne uthathukiaraira matuja jonthe ya kuringithia ugima bwaku ba mwiri oni betagwantinyari kenywa ugorobona tukatha na kanya gaki gakwarira matujengie kolera itwigitwe tutwingwa twinthema ati kolera ni umbita kwithirwa gukionekana makarika janganona ndene ya county ya Meru na tukatha na kagita gaki gakumenyana ata mutomba kwithirwa agikabanira kumana na murimo jojo na mbuga ukethirwa wina juu ni bionaniria biku na imbiomba kwithirwa ukirigira kiri utungata uketha wina kiuria arena about 40188 inya kibugo imwe inyanya inyanya ndene studio chieto ugorobana turi na Frederick Gitonga. Karibu sana daktari ntubakona kanya kwa rana about kethe mutegeri. Imbaga sana mutegeri na muthikirio Weru TV. Marieto no jantu irete Gitonga Frederick jata chencha. Kethe kaunti arori. Yes. Aya. Tukana turenda kwariria mantujegie kolera itwigietwe ndatigirite sike sijirenti kathe igwiteitia chiteitetie bugana ro 6 we ichigwetia chie kora yes. Aya atanjirie ukwarie to mukuthuko niki mbuga first of all jeta mukuthuko jo kolera amto no arigare no tukare kwa kagita gaka ingi muno tutaigwa kolera alafu all of a sudden tukaigwa kwina kolera kaita kija kana takuza gukarina nikigwita mukithuko gento kya mbere kolera otuto matu atuge mbere mai bacteria ija etumita bebiro korai lakini getumie kaura rimwe ringije ne kwithirwa kwina plant chithara chikiruji ira chomba kwithirwa chiekora na ikomba kwithirwa chiekuria bacteria ire kana kwena irio bira biuma kirisi kana kire nduji magitajara maingi inya cicio biomba kwa biekoria kolera isitoshe mtu nakomba kwithirwa akigwatwa ni bacteria ije ya kolera kugatwika wetio mu affect lakini rire agwita kioro kugatwika agita kioro ira komba kwithirwa kindispose kana akiomba kwithirwa akigaira antu bangi bacteria ije ya kolera so gukurukira poor sanitation gukurukira area ria antu be congested kana gukurukira antu aria antu baingi kana bainyanite kana bati kumenyera mirire mega kana engine ete bui kana aria roji rukwigara tathaiji egitara ria mbura yakinyira that phase kolera kwina uria yumba kwithirwa ichionania mono kiriwe no kwithirwa ugwe nayo thaiji lakini ugwote na bionaniria bia kolera lakini womba kwithirwa ikiuma kire ugwe kija kire muntu ungi igatwika muntu ena nini na antije mono ki research itomba kwithirwa ikionania yonania muntu tore wina brand group O kwatwika muntu ena brand group O netherwe no gwatibo nene mono agwatwa ni kolera ikomba kwithirwa ikionania bionaniria haraka so nande muntu no ethirwe nayo lakini ete uchionania lakini kwina ora inge komba kwithirwa mukinyira na ikomba kwithirwa igichionania haraka yes na ikwija no gwa boni muno na murimo jwa kolera no na inya ndwangicha public health bagichumiria thirikari mabisa bogima bakwanjiria kugitu to prevent kuntu bona kana iturigirie measures ikanjiria kwa put in place neki murimo jojo thajithokio gitumi tukarega ku take kana kwithwa twi cautious no ntuba murimo jojo gintu kya mbere jwata ijo tambana haraka muno kuma kire muntu umwe gwita kirungi ni haraka muno lakini personal contact ke muntu kone kana ugo twithwa turi akwita jombo nkinyira muno lakini ara twi congested kana ara tukomba kwa tutumira facilities imwe let's give an example antu ara tukore hoteli nemwe antu ara tukomba kwa tutumira the same washrooms antu ara tukomba kwithira ugo geta gutonga gitunda na ningo tonga antu tari tomba kwa twishia kana itomba kwithira antu benenkaniria thinere murimo jure so it's upon kire antu bara baije ukima wa mwiri ku intervene kenda bomba kwithira bagekira mipango ere komba kwithira ikirigiria kuendelea kwa murimo jojo yes ango chokia wa
kugwatithania ntu inkumenya antu baba ingi bakurira mono ne ate au ngongo jo gwatithania irua ntu ngotike gitara covid tugambuga muntu akora matazau ja kuminyira origintu jakil ande gikorera the same kana ne ate gikorera te mwanya mono no ntu korera ukomba kwithira migwata gukurukira kunywa contaminated water kana ukomba kwithira ukimiria gukurukira kuria matunda kana into bira biru bira bitu kurugwa kana ukomba kwi antu bara bomba bakiria irio bia seafood kana antu bara bakuri into bira biumanitie kana kiruruji magite jara maingi irio biri biomba kwa bia kamata na bikejaniria nai na bacteria je kolera lakini kire kugwatithania kuria gwiku ta kuria kwimiru thaiji ni gukurekera bia kuria mono gukurukira contaminated water kana gukurukira ale antu be congested na facility iria baguchia beshia facility iria bare ya mobonde so na nde magita jara maingi kugwatithania kuria kuthagu kwingi igukurukira contamination mono iruje kana bia kuria biri antu bakuria around yes. Speaking of bia kuria thaiji inyogeta barabara no tona chips mwitu na mithere ete kurugwa etigi kurugwa ntomba kurigara ina kolera gwitana na mithera e barabara gento kambere muthere jora jo barabara gento kambere jo arugwa jo maintain wate kenda jomba kwithwa jo nai jo na mwanki gintu kabiere ore okunenkanira ju engineer we kariate kana ore okurumania kana ore ogutaganira muthejo no ethire botaire inyanja retere kioro atiritie no kombe kwithira muntu uria ugusavira matunda aria matunda jaria jagwati njara ingana kana jakurukirite kire njara ingana so na ndikire bia kuria bibi kwendwa na janjirene we totally disagree and ingochokia nkatho mono at least into tamitura ibiume kana ongenderona somewhere bieru kwa nyana nko njirene tibo bwega mono nonto aria siwari engine ya kurukirite na utemenya contamination ya place ore hapenete ta mono tha igukura na roje rukomba kwa rukigara antu bakomba kwa bagechieka ogwatine bonene yes. Aya hatwaririe mugwati no ntuirio rita remuleuga kana risk factors nkugitwe ukiuga gukarara kuri crowded na tokugite hatwaririe mantu jomba kwithaja gwikira gwatine bakugwata ni murimo ja kolera twaririe kiri risk factors gintu kiambere ambuge gintu kiambere gukaraniria na muntu inai ina kolera gitumi niki in contact person to person nombe kwithira ati guko batibo go share facilities maybe ibo share washrooms kana bioro ibo komba kwithira bo share ina into bia kurira kana kwa twika area wite komba kwithira eki observer engine au na ndikira antu barabe au ne onkugaira kira antu barabe be aire populated kana bare amwe baingi yamwe bau bare ugwatine gintu kingi kiombo kwika ugwatine imbugira antu barabe type O brand group type O na kiri research tutachokerwe niki mtore we brand group O niki ari ugwatine bo nene bakomba kwithirwa akigwata ni the energy ya cholera kumira au ni antu baria bakomba kwithirwa bakiria kana bakinywa ruji rura rute chamukitwe kana rura rute treated kana ruji rura rute chlorinated gitumi niki ruji kana bia kuria birio kuria ibe biomba kwitha bigika muntu ogwatine kana ira tomba kwitha tukiuga gukurukira kukarawiri ja mono kwina antu bara beta batairira ruji pipe bakaruma kunywa rikana mbugere bebrokorae kana kolera kana bacteria je kolera ni omba kuthoma gitaja maingi kuraki kirinya ge plant ire chiandi roje ire kuma roje ne kwena into bira bi gukurira roje ne tuge ta in the seafood into tabira bi gukurira roje ne bi omba kwa bi kurania na kolera so mtora gwetaga tairira director roje ari ugwatine au angine aria into ta ING
kana ala sanitation itikomba kwithirwa iya controlled bwega pau bonthe bari gwatine bakomba kuba bakigwatwo ni kolera na muthia buru antu bara bendete kuria seafood kana raw food RAW amomero no arege kwero irio biria biterugi mono matunda kana irio biria bikomba kwithirwa bigeke bikiunguma mimi kiruruje na gwatweka irio biria bitegwetia kurugwa kana gwita ukagura matunda thokoni ukarega kuthambia all that process gwatwikete agirite ugo uri gwatine bakugwatwo ni korera. Yes, imbona rimwe inya thirikari ikiuga guntu guku kwi prone to malaria tije ketha kwi guntu kutha kwi prone muno gi kolera especially nontu nukuga mantu jegie roje korera na retiriga kindigoro ya America lakini kire ndigoro cha Africa choera murimo gocho wa Africa ijo kawaida nontu ijo Africans gintu kiambere the area of sanitation. Let's give to an example tankuga na ibaje to an example ta town ya Nkobo batena water plant yeko ya treated roji tekuga nontu roji rogo treat somewhere and about be safe itange kwancha bira bigo storage binene kana bira bio storage ro rwingi ibe bio mba kwithira be avenue akomba kwithira be koria kolera kogu gatwika town terete ku trito roji na gugatwika kwina mtu ina kolero gugatwika atikomba kwithira ke observer engine ampeja ni example no na arebire mwe mtu no arebe na karuma gweta kioro njirene tathaije gitare ambura kioro kiu gikeja gya kamatwa gitonyitha yoi o muro na nto bare batagetete ruji rora bakunywa banywe ruji rokuma muro so already mtora gwatwika no kare na kolera through ruji nyombera kwithirwa contaminate kana kiumba kwithirwa ikinyiria antu bangi so nande kire kolera buruburu yumana ya teuga ki Africa ri nombe kwithirwa na rwe Mexico rujwe kuoneka Uganda na tutiugi murimo jomba kumira ki Meru no jumire any other part of the country. Yes, aina kwino nkona ukethirwa utina acid kungana kiu ni gwikero gwatine bwa kwithirwa ukigwatwo ikolera no tukolera that's a strong point. Thank you for that reminder. Kire anto kwe anto bara asendi therwe taukikeu. Yes, na kwe anto bara bendete gutumira gukara bemera ya to ndawa to asinde mono to mepraso bangi bakethwa ndawa iri chimba kwa cheta ura asindi keu na kolera na yatumba kwithirwa ikaranto ara kwina asindi kukethwa wina asindi keu kolera kukwa affect neteka time lakini nayo korerwa Yesu ena asindi keu lakini ukeja gwita kioro ugo kamata kolera nete ukwa affect nombe kwithirwa ikigwatithio ngi lakini kire muntu uria wina asindi nintini kana muntu uria ukarenyunya gatunda to asindi to kurigiria asindi ari gwatine bonene utogomba kuga bakomba kwithirwa akigwata ni kolera no kweja na solution kana kweja na solution ndauga ara kwina asindi nyingi kolera etomba kwithirwa ikuriro so uria utaura asindi we kona kanya kai kokuriro. Yes, na of course non tuitwira kwa kolera mtu na batere kwithwa akiona utungata speed no tuikara kumenyera yombo gwikambia speed mono mbuka ibio na nirie bie ku mtu omba kwithwa akibiona akamenya yeje kuombeka ikolera menya nazo zo tumenyerete kuga ntithikathikire ukaona symptoms ukamenya otisto cha kuithikathikira kwina bioneria bibingi biomba kuthambi kionania igitarira muntu ena kana gya thina ya kolera kwina era anto bauga very common muntu akomba kwithura na diarrhea na akomba kwithura na vomiting kana gutaika na mbuga daktari ngo chokio define diarrhea ntu ni confusant baba ingi ntijikethera i gutake oromo itajama ingi na kethe gwita maitajama ingi ni ujangana na kana igwita loose stool. Thank you. Nkaba fafanuira onaiji diarrhea ikuga atiri ni gwita more than 500 grams of stool in a day. Gwita kioro nkurukia 500 grams in a day. Tirasima kithirwa gigi kiuthu tirasima kithirwa gigi kiumo
it matters kana kamatana witite maita jangana kioro ntuku yu wona gwita more than 3 times yo tumba kwitha to mean define kana tukiuge winda idea whether rules or not ukwerewa 3 times in 24 hours. Yes. So ukomba kwithira ugita kioro nkurukia maita jathatu gintuku ni kuga ugwe wina ndairia whether rules or not. Kwina ndairia rengi ja gukurukira rules tu na mono gikorera ija rules tu kana ira tumba kwa tukiuga ikioro i watari ndairia me kwina rules ire ti kioro gitithirwa ki rules mono na kwina ira ki watari na ndikiri ya korera kitharo giki kioro tuge roji watari ndairia kana kioro kiro gwita kioro ki andiki miro ajari watari atuge u lakini kioro kira weta watari roji ruria kana kioro kiro gwita kina ta roji rukuona ni rirwa wai tora muchere jo thamba wogaita roji ura hakwenda mumiro agwata kenda amenye na korera kenda matuka cibitari ugatwika ugo gwita kioro no taka kioro kira weta kina white kana giukarata muchere roji rwa wito thambia muchere kioro kiri gukwira most probably wena thina ya korera kintu kingi kyo tubatera komba kwa tukireview mono kana gutega mtu nombe kwithura na korera lakini ate kundairia kioro kithirwa ki watari na kinai kikarita roji ruria kao rice list nini kugatwika kioro gyaku SK rules na no komba kwithira ugita kioro no komba kwithira no kundairia nombe kwithira bando ina korera na tira sima kioro kithwa ki rules kumira u kionaniria kana kiraworia imbie tumaga muntu akuara karire na korera kwina gintu gitwa dehydration ambathira mumiro uria gukaraga kendomba kwithirwa akerewa riro wina vibro korera tie kuraga muno kana bacteria iria yitaga chemical fulani yeteka inga kiu giaku inga kiu giaku kugatwika ugo komba kwithirwa ugita kana ukomba kwithirwa kiandiendirite kana guta ruji rwa rwi mwiri mono electrolytes kana into ta potassium sodium kana into bira bikomba kwithirwa kirusi mwiri haraka muno no ntu chemical iria vibro korai komba kwithirwa igita nekethirwa itetheri into bibiuma mwiri bia rike kuma mwiri bika cause diarrhea ukandairia buru na ndikwina into bira biona na igita ria wina dehydration kana igita ria wambiria kuthirirwa mumiro ugaga kuthirirwa na ndigita ria wambiria kuthirira kintu kia mbere kiumaira ugo no ukwe within 1 hour kukethwo ti taken care of no ukwe within 1 hour meaning gintu kia mbere umba kwithirwa ukiona muntu imetho jaka sank ndi ibionaniria bia muntu na kuthirirwa imetho jakambiria gutonya ndene joja iri na kumira au kwina gintu kingi kiumba kwa gicionania muno ogwata ngoci yawe ogwata ngoci u ikarega gucoka u ekwe gucoka haraka igacoka egonderete iu igukwonia kana ikionanirie kiai yakwonania nai ugwati nebo kwithira dehydration kingi muno muntu uria akomba kwithirwa akirira nyonta excessively kana nyonta na kumira au muntu uria magite jira maingi nkoro kwinera tuga nkoro muringire jwa nkoro tugatwika jote kuringa uria kwagirite mara na kuigwa nkoro ni kuringa angete kuringa igakiriria kumira au kingi kira kiumba kwa gikiumira muno muntu uria no etein unconsciousness kana geta kirira twita koma unconsciousness iji ija gukurukira cruise the electrolyte na cruise into bibingi mwiri na kumira au mono normal functioning ya mwiri ni umba kwithirwa ekiura na yaura mtojo no ageira twita kidney failure na ndikire bionaniria biu ndauga ibionaniria bia dehydration ira umba kwithirwa ijenye gukurukira korera ntijeri untu indona igitara ya corona itwa screen awa ukathimo temperature ukero ugo kuruka ntije kithira gwika gitumera go screen cholera korera magita jara maingi tinga tukathima kioro tinga tukathima kioro ikyo kiumba kwagicona lakini inya mbere uthimo korera korera
magita jara maingi inya ugo ijeta cibitari no itharo kuonania no itharo kuonania no kuonania na rugono ruro ka ndagitari akethore very cautious na kere waraka murimo jo no jombe kuthwa jo korera yes. Aya na of course ntuna ndinugire mbizibire public health ngokuria ndio ro daktari ugatucokeria ntunugire sometimes one of the risk factors ikwithira muntu na juu tiketha muntu nejire ya confirmed para benja gwika kigitawa kwithira mbuga ba kuthimwa kana ba ntuga social distancing kana ba gwikwa nini amwe ba isolate na antu bangi jora TB igitawa kana ora covid igitawa mbere tumenyeria ibo poega ntu kambere muntu akatweka akonekana na cholera it's good inya go trace iba wago kareabo na barako mbakwithirwa akiuga ibo kareabo nyabo ibo batere kuthimwa kana bagekwa bategeri igitari na until 14 days bakomba kwa betegero bakonekani batenayo nombe rikana imdekire kuga muntu no ethirwe nayo lakini tena bionaniria no ethirwe baba bagita kioro kyage konania bena kolera lakini iteo perfect na ndi mono antu bare ibo bwega gutega nenyimbugira muntu ura bukarania we ari gwatine bakomba kwa kigwatane kolera kinyoke thuru iki family kana bara bukwa karabo ibo bwaga nyabo bakomba kwa betegerwa bakomba kuthwa bakionekethera bena kana batenayo yes tiketha kwi thina ingi witha wina chichi ka confused for cholera hirio muno kwina thina jita gastroenteritis kana thina ingi jana gukurukira inya gutaika na kundairia so thina ira tinga daktari akauga ijite cholera ije gastroenteritis kwina food poisoning remember kwi muntu uria ukumba kwithirwa akigia poisoning ya irio sorry nyawa nonania kana nombe kwithirwa na bionaniria bia kundairia kwina thina ingi chomba kwa chikiu chimba kwa chikijania na ndairia kinyacho no chomba kwithirwa muntu akemba kwithirwa akithugani cholera nayo lakini cholera kethima okerwa ni wina kana tio yes. Aya atoririe complications kana gakara utirigiti cholera yes ni atakumba gukara gukara tunara mende ko skuru twerero no ukauga muntu no akue mbere on discuss wingi na ndato mbere kuga gintu kya mbere dehydration yomba kumira na signs and symptoms ira tugere kya dehydration a part of complication gintu kya mbere muntu no lose potassium akagia thina ya nkoro gintu kya biere muntu no agia koma kana gwatuika ugwe we have weta kana gucoka kia bidatu muntu nombe kwithirwa akigia ira twetai renal failure kana muntu akomba kwithirwa akigia thina ya mpigo impigo yes muntu akomba kwithirwa akigia thina ya mpigo chigakua maiga tuika itomba kwithirwa chigita ngugi na muthia buru nombe kwithirwa gitutiga nombe kwithirwa gitutiga na itomba kwithirwa take one day I mean 1 hour umbatera kwetiki within 1 hour 1 day kwatuika wotiromba kwithirwa gitritwa yes na no twirire kenda ku diagnose of course mtu kathima kioro treatment ikari ndawa ichinda no ukama masibitari ukana what can treatment ya cholera mwanya na mirimu ingi gintu kya mbere kwa ndimita hospitali na no to kwa ndimita hospitali kwina irasimo ikirwe a lot of friends kana irasimo mbe kwithirwa gikirwa friend nyingi kenda umba kwithirwa compensate friend ile okumba kwithirwa wita daktari bakomba kwa be for antibiotic kenda umba kwithirwa gikirwa antibiotic kenda umba kwithirwa kithiria bacteria na kumira au igukara regular check up ora hospitali amburirwo kuga muntu rire na cholera pressure we ni na mamono onto bakurus friend na nkurirwa nkiuga ge complication gintu geta hypovolemic issue kana karus friend buru nkoro katika gwita ngugi so nandi mono daktari ba concentrate na friend gwikiro friend komba kwithirwo gekero antibiotic na komba kwithirwo ke sareti na one room kenda utikombe kwithirwo kigwatithia nje bangi ukomba kwithirwo ya control ndipwega
na kwithirwo igitirwo toto check up kenda wonania ugucokanira normal. That means witiritwo korera utibatere utiritiro kwene ubatere gutiritiro cibitari kenda withirwo icheka irwi daktari na mwanka umba kwithirwo kiamburo wa nobui. Yes. Aya twarire mtomba kuthage chirigiria kumania na cholera especially kagitene gaka now that so in cases ndene county ya Meru. Ituramenyerete kuthambia njara muno no tuba corona indigo ya antu barora urirwe ndekeza bubu gatetheria kuthambia njara is very important. Atumite on the comment in engine gukurukira kuthambia bya kuria bire okuruga irio bire thaiji kana matunda njara okuria ibithambwe omba kwithirwa wa interact na antu kana umana ala washroom kana ala antu be congested igukarokira ya njara kumira au ikomba kwithirwa ki observe kire mukarire jwaku muno no ro komba kwithirwa kigita mantu jaku nontu korera ndina yaja ugo atemenya that a fact otomba kwithirwa kimenya iganto very microscopic kana iganto otomba kwithirwa kiona imetho. So the most important thing ikomba kwithirwa kirigiria ukurukira ira tuga toto hygiene maintenance na gugatuika buruburu ena mpara ekana na irio bya njira buruburu tonya ntokotheri ri irio bibiega na waumau orikio kuri irio bibiega in case ukomba kwithirwa kiigwa buruburu wena thina ya kiu na no komba kwithirwa kinda iria ibobwe gokomba kwithirwa ikinya cibitari gitatarire ukomba kwithirwa kithimwa na omba kwithirwa kithimwa gwatuika ni thina ya korera be patient utekua winjarene cia daktari ugabua na ukomba kwithirwa itiritwo bwe aimbe wingi kwenda kuga ankurikania twaririe ruji ruji rukomba kwithirwa rwicamukua. Yes, ruji rumbe kwithirwa rwicamukua muno tutige gutairira ruji pipe-ini then tukanywa ibobwaga tukomba kwa twicamukia ruji nyonkuga toto engine tumbe kwithirwa twishua twi nini ankuria kiuria ruji withambi gitunda rurumagie tap na gitunda kino kwenda kuria ubatera kugitatia. It's common sense ubatera komba kwithirwa gichaura gitunda orikio kuthambia gitunda kire kiombe kwithirwa gichaura sawa ukara maganda thank you imbije kwe antu bora ya kiuria kiu muno na ibubwega gikomba kwa gichokora kwagirite aya kura dos bendete kuria irio biterugi tuge for example kadari nyama ko iringithitwe kamwanki. Yes, wachita medium rare tibubwega thaiji muno kimiru kana kuria tubietera lo funde irio bire biterugi irio birugwa thai bwega bikaya ukageta muntu uri irio biterugi bwega nio nkuga i part of hygiene irio thai birugwa bikaya nyabara bauga mpoka iterugawa ichirugwa thai ikaya no tutimenya aria thine njiri so omba kwithirwa irio birugwa bwega gwatuika inyama ichirugwa bwega ichichamukwe bwega mwanka tumbe kwa tukirigiria murimo jojo. Aya ngigucokia kwa matunda no tonto ibendete kuria tupundini muno na tutunda na u bagesnaka which means basi mtu nare kiria umba guchora wewe ngote kiria mbugo ukagi uketha ugitangiro kwena precautions ira chomba kwa chia taken arikia kuthambia gitunda kiria atibatera kuendelea guge kwa tanjara chiawe abatera komba kwithirwa akiva akana agikira paper and gloves akomba kwithirwa agipiro itunda biria accordingly ategu interfere na njara chiawe tukata ngugi no ntu tukurigiria murimo lakini twagita the right thing kana twagitonto bura pwagirite mtu uri akomba kwithirwa akirigiria korera nombe kwithirwa akirigiria customer wawe. Yes, kwinchacha mwa kolera iko kwena vaccine no ria miru murungu atoteria iko da kwena vaccine ya kolera lakini na wa current state in Kenya ntikumenya uria turi lakini mbije in case of anything nombe kwithirwa ikioneka. Yes, already vaccine ni therwerio na mtu no vaccinated kurigiria kolera. Yes. Ramtomba kuthaki gwatanira na ugo tukimaruka. Uni omba kwithirwa kimbona ja Meru town no nchwa gukurukira na mbeje 0727
874 156 0727 874 156. Naomba kwithirwa ukimbona area Doris House opposite Mutindwa Chemist kana rutero nyuma opposite Nchege Plaza kuma thaa igiri mwanka thaa 10. Yes. Sasa daktari bega sana ntuba kuja kiri studio chetu gutumenyithia mantu jegie kolera wejakairi na kai. Thank you so much. Tegeri oru TV no tugwikira gatanta mubango jogima ni utonga ugoroba naro mwanka kime kyo kingi gucokire nkatho cha mwanya ithirona kagita gakegeta na mbere gukenera mibango yetu nbitagwa Ntinyari Kinyo.